counsel, sweetest picture artist ever drew. In all doubts, I fly to thee for guidance. Mother, tell me, what am I to do? By thy face, to Jesus' face inclining, sheltered safe beneath thy mantle blue. By his little arms around thee twining, Mother, tell me, what am I to do? Please kneel. O Virgin Mary, Mother of God, special protectress of all who wear the scapular of Mount Carmel, be to us a true mother and make us better to appreciate and love Christ Jesus. How much do we need your help, O Mother of God? How much do I need your counsels and assistance amid the storms and trials of life? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Queen Beauty of Carmel. Concluding prayer all together. O most holy Virgin of Carmel, as your children, we desire that all may share the privilege and the honor of being enrolled under the protection of the scapular of Mount Carmel. May all Christians know the sweetness of your interest in us, strength of your love, and the joy of belonging to you under the insignia of Carmel. Look upon with eyes of tenderness and pity, and take heed of our needs and petitions. Be mindful of our Holy Father, all bishops, priests, and religious, and aid them in their arduous task of protecting God and kingdom where earth. Consider our misery. Have mercy on us, poor sinners, and have compassion on those who are outside the fold of the Catholic faith. Assist them, O dear Mother. May come to a knowledge of God, so that they may be brought into the fond embrace of the Catholic Church. We ask, O dear Virgin, that we may be able to imitate more closely your virtues. Exercise a special help in the hour of our death, and obtain for us true and perfect contrition of all our sins, fervent love of God, and the desire to attain eternal happiness. Amen. Lord, may the prayer of the Virgin Mary bring us protection from danger and freedom from sins, that we may come to the joy of your peace. We ask this through Christ our Lord, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. May the blessing of the Almighty God, the Son, and the Spirit descend upon us and remain with us always.
Please stand. Mother dear, oh pray for me, whilst far from heaven and thee, I wander in a fragile bark, or life's temptations you see. O Virgin Mother, from thy throne, so bright in bliss above, protect thy child and cheer thy path with thy sweet smile of love. Mother dear, remember we, and never cease thy care, till in heaven eternally thy love in bliss I share. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po.
Mayapat magrasyang bengi kay kayungan sablang kapatad ing kasalpantayanan. Umpisan tayo po ngeni ing misang nobenaryo para king trido ning nuan na indong Birhen Maria ing titulong Nuestra Señora del Carmen. Kalabing limang Domingo ning karaniwang panahon, Aldo Lunes. Kaniting banala kapag mosisyan, iabe tala po ka rin kay katamong panalangin ning makatuking kayaduanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan, kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran, kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Para king kapasalamatan daring pamilya Figueroa, Mr. and Mrs. Kenneth Gimotea, para king Aldoning kebaita ng Reverend Father Israel Garcia, para king special intenciones dari Christian Joshua Angeles, Pinky Feliciano Pangan, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Jojo and Janet Villanueva, Mary Manet Pineda, Jonel and Joshua Pamintuan, Elenita Bitug, Emmanuel Bitug, Roelyn Nicdaw, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Marilyn Mangalos, Paswing, Michelle Sengson, Michelle Mangalindan, Nilo Odan, Ronald Nicdaw, Happy Sanchez Romero, Avelina Ramos, Arlene Keyeng, Baby Glornita Ganya, Nikki Jean Asilo, Annalyn Ocampo, Jose Mercado, at ding sablang kapatad tang masakit. At para king alananggang kapainawan daring kapatad tamong mayang unabie, Di Norma, Father Eloy Montoya, Ramon Carreon, Arturo Vitug, Mario Yason, Jesus Manabat Sr., Marcelo, Dolores, Roman, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Roberto Laksina, Efronio, Eloisa Dagdag, Amado Garcia, at ding sablang kaladwa king purgatorio at ding alanang makaga nakapakarela.
O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan, aslagan mo kami sa anaking lupa mong malam, baning meto sikluban, abalo na yung kayakang kaburian at impagkalub mong kaligtasan. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamongan, king lagyo ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ka ang timurin. Kakaluguran king mit mong kapakumbaban, at king kataymikan na rin kay katamong pilubluban, ganagandalangin at sisyan ng sablata mong kasalanan, at aduan tamo ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginoo ikang memili king Birhen Maria, babo ring sablang babayi, Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulu. Ginoo ikang mibay king metong ababay ban maging anak na kami ningib pa, Kristo pakalulo, Kristo pakalulu. Ginoo ikang linilong king Birhen Maria, iba't pa king kamumulan, Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulu. ing Diyos sumayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatao da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye halang angga, Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kambilan da kesana ring panalangin ng Birhen Maria, at sa upan miras kang Kristong anak na, amabibiye at magari kambemo king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibet king libro ng propeta Isaías. Jerusalem, may ngari laring kekam pamuntuk, ang poding taong keka manuknangan karing tao na ning Sodoma at Gamora. Makiramdam ka sa king sasabyanan ning Ginoo keka. Pakatingiran mo ing tuturo na keka ning Diyos. Keka sasabyana, isipan mo galang, ing tutula ko karing ayin sakripisyo alang patugot mong darawon ka nako. Sinawa na ko karing tupa akyakang durulukan bilang ayin. Antimuring intabada ring pepataba mong animal. Eko katutula ing daya daring toro, tupa at kambing. Nino ing sinabi kekang idala mo nga niti, potang sasamba ka kanako. Nino ing sinabi kekang lapas tanganan me ing kanakong templo. Tuknang nakang magdala karing ayin alang kabaldugan. Masusumami ko king bawo na ning insenso, adarawon mo kanako. Eko nala, api bata, paring pa magpiesta mo, king bayong bulan, nimpa magmasusi mo, king aldoning sabat, karing kekong pamitipon na relihiyoso, uling midungisan langan deti, karing kekong kasalanan. Pikakasaman kula, ring kekong pamagpiesta, king bayong bulan, at dingaldo mong pangilinan. Sinawa na akong mibabato kareti. Era ko pansingan potang itas mula ring gamat mo king pamanalangin. Agyang numano kang manalangin makaba, era ko pakiramdaman, pablasang marinat na ring gamat mo, uli na ning kekang kasalanan. Wasan mo ing kekang sarili, maglinis ka. Tuknang nakang darapat marawak, hinga kakit ko. Tuknang nakang darapat marawak, at magaral na kang dapat king mayap. Ipairal mo ing hustisya, saupan mo laring mayayalipit. Ibiyam mo ing mga yintulid kareng ulila,
at ipamingwa mulo ring mebalong babay. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, king makatuliran, ipakit ko ing magligtas mong upaya ning Diyos. King makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ning Diyos. Era ko panyabyanan, uli daring ayin mo, o ring ayin adurulukan, aparating darawon mo kanako. Dingke kang lalaking baka, ekulo kailangan, ni medong mangkambing, karingke kang kawan. King makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ning Diyos. Nanong matulid yung manggit, karingka kong kautusan. Ala kong matulid ban ing kasunduan, kaya kayo yang pisabyan. Uling kaya kayong tatangyan, ing itulad kaya kayong dalan. At sasakwil, pati ka kong kautusan. King makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ning Diyos. Daraptan nyo yan, at uling eko bubulad, balayo king kalupayo ko. Dapot ngeni, panyabyanan da kayungan, bankakong malinawan, malingkekong depatan. Ing ninumang midadaon, ayin kapasalamatan, ako ing kaya kayong parangalan. Ing ninumang mabibiyang makatuliran, kaku tanggapyang kaligtasan. King makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ning Diyos. Talakat tapo ba ang parangalan ning may pabalita? Hallelujah! 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 Itamungan po, tanggapan yaiting mensahi anting amano ning tao, nune anting tune amano ning Diyos. Hallelujah! 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 Ing Ginoo manatili ake kayo, At kay kantimurin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. ligay kay kao Ginoo. Jesus nga nakaringkayang ngalagad. Isipan king dinatangkuban magdalang kapayapan kete king yato. Ali, eko dinatangban magdalang kapayapan, nune meto nga espada. Dinatangkuban pisalang sangan ko ring penganak alalaki, ampon ding tatangda. Ring anak babayi, ampon ding induda. Ring manuyang babayi, ampon ding katuangan dang babayi. Ring maging kasalang ning tao ila mismo, ring kayang katubale. Ninuman ning ipalalo na itatana o himana kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Ninuman ning ipalalo na inganak na, babayi o lalaki yaman kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Ninuman ning mamusan king kayang krus at etuki king kagulutan ko, eya karapat dapat kanako. Ninuman ning sasagip king sariling biyena, mabating yakeya, ating ninumang mibabating king biyena alang-alang kanako, akit ne. Ninuman ning tatanggap ke kayo ako ing tatanggapana, ating ninuman ning tatanggap kanako, tatanggapan itang mitubod kanako. Ninuman ing tatanggap king tinubod ning Diyos, uli ning tinubod ning Diyos, mirakayanan niya, king ablas ning tubod ning Diyos. Ninuman ning tatanggap, king taong banal, uli ning banal ya, tanggap ya naman king ablas ning taong banal. Ninuman ning babye, ang yang king metong mong tasang danom amarimla, king metong karingpe kamalating dete, uli ning ngalagad ke, sasabihan ko ke kayo, eya mipagkaitan, king ablas na. Inyang ayari ng Jesus ing pamanuro na karing 12 alagad, may kuya, ketang lugalayta, banturo at manaral,
kiring balen apakalapit ka rin. Pagamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kekatang galigtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Mayapabengi po kay kayong ang sabla. Miyayaliwala pong kutang dinglinob king pamisip ko, tungkol king mipas sa ebanghelyo, kaniting umpisan tayo po yung kekatamong nobenaryo, para king tridu na ning nonayindong Virgen Maria, king titulong Nuestra Señora del Carmen. Dimdam tayo ing pamamasa tamo, ing mipas sa ebanghelyo, naning sinabi na ning Ginoo, nga na po, dinatang ko keti sulip, nga na, dinatang ko keti king yato, eban magdalang kapayapan, nune, pamisagsagan. Dinatang ko keti king yato, eban magdalang kapayapan, nune, pamisalangsangan. Nano ka, no? Gusto ya ba yung dimdam tamo, king mipas sa ebanghelyo, iti ba yung maya pabalita? Ewari po metong karing tuturo na o panaral ng Ginoo, karing alagad na, yapin po ing mismong kapayapana. Po? Ang yang naman po tang tutubod nala, ring alagad na, panabili na nala. Na ing kapayapan sana, iyatad de, karing sablang baleng lubanda. Manatili sana ing kapayapana, karing sablang taong dasnanda, nula paman munda, reting alagad na. Pero hapansinan niyo po, bala mo yata aliwayang may papasyag, bala mo ay makatud, ingamano mismo, amipasyag king kakatamong ebanghelyo. Kapayapan ing baluta mo kaya, dapat ing sasabyana malinoya, pamisalangsangan, pamisagsagan. Nung balikan tayo po, ing istorya na o kwento na ning Ginoong Hesus mismo, king bamaylasan na, ang gaking kamataya na ang gaking sinubli yang mebye, ewari po, nung balikan tayo mo, ing kwendo, ewari inyang sinubli yang mebye ang Ginoong Hesus po, tang papakit tiya, karingalagad na, nano ing pugeng gagamitan na apagkalug na obabye na, karela, kapayapan. Peace be with you. Nga naning Ginoo, ing kapayapan, manatili kay kayo, nga nakarela. Dapat makapagtaka mo po, nga ako kay kayo, makapagmulala mo po, baluta mo kapayapan, o ba't nga ni, bala mo manaliwaya, makatud, makatulid, pamisalangsangan, pamisagsagan, di natangko ban magdalang espada, nga na. Di natangko ban magdalang espada, nga na ning Ginoo. Naningaman wan dareting amano na mismo ning Ginoong Hesus, king may pasagay ebanghelyo. Naning tutukuya na, ganiti, lawan daya po, mismo yung pamamasa tamo. Nanong sinabi na ning Ginoo, karing 12, nga na, ninuman ning ipalalo na itatang na, at iimana, kesa ka na ako. Karapat dapat maging alagad ko. Nga na po, ne po? At ninuman ning ipalalo na, ing anak na babae yaman o lalaki yaman, kesa ka na ako, karapat dapat mayaos alagad ko, nga na ning Ginoo. Pansinan niyo po, na naman po tuturo ning Ginoo kay katamong etano luguran deti. Ne po, buri napin ning luguran tala ring pengarita mo, ring kapatid mo, ring anak yo. Ne po, buri na ning Ginoo ing luguran tala reti, pero ing nasana, ing panagkat na yapin ning po sana kanu milalalo ing lugod tamo kareti, kaya sa aking lugod tamo kaya. Ne po, buri nang sabyan, sana karas kingapong Ginoo, ing lugod tamo kaya, iyang peka mo muna. Lalampas sana sana lalampas ing lugod tamo, karing kapamilya tamo, sana sobra, sana mimigit, kaya sa aking lugod tamo kaya. Buri nang sabyan, ing Diyos dapat iya ing peka mo muna. Ing Diyos dapat iya ing peka mo muna king biyeta. Kaniti tayo po bagutan, ngeni ing punto na ning mipas sa ebanghelyo, naning payabot na, simpliya mo po. Yesus sana kay katamo, yang parating mo muna, ban maging karapat dapat tamong mayaw sa alagad na.
Ing Diyos sana kay katamo, yang palagi, parating mo muna, ban mayaos kang tune, alagad na. Ewari po, nanumang bagay-bagay na sosobra, nengkay, mo rin po masanting. Ale, kut nandan ako mo po, tungkol king lugod. Tungkol king lugod. Nino at nano, ing mas maulaga kaya ka karas king lugod. Sabi ko kaya kayo, naman pumaro, kaya naman matsura, ing luguran tala, ring kaya katamong kapamilya, ring taong malapit kaya katamo. Pero, nung ing Diyos, yaing mo muna karas king lugod tamo, makanano tamong babye, ing oras tamo, ing sarili tamo, potang manahimik tamo, potang migigunan tamo, potang mga di tamo, potang lalapit tamo kaya, pabustan tayo bang iya, ing magsalita para kay katamo? Pabustan tamo ba, na potang migugunam tamo, manahimik tamo, mga di tamo, ing kaburyana, yaing mi pamantuan kay katamo, at aliwa, ing mismong kaburiyan tamo? Nano at nino, ing mumuna umikit kay katamo karasking lugod. Sana po milalalo ing lugod tamo karing bagay-bagay. Sana mas masanting na karasking lugod milalalo ing apong Ginoo. Ngakupin kay kayo ing milalalo buri ng sabyan sobra. Milalalo buri ng sabyan lalampas mimigit. Pag nakapo, nano mang milalalo kailangan ing remedsuan. Nano mang milalalo, king kailambatan, kailangan ayusan. Lawan niyo, halimbawa, mayap ing mamangan. Mo sana milalalo. Milalalo king karni, pota mitas ka kolesterol. Mo sana milalalo, mayap ing mamangan, masanting pinita. Mo sana milalalo king asukal. Bakit? Pota muli kang maging tabakang todo-todo. O kaya naman, may kasakit ka. Mayap po ing sasawop. Mayap ing sasawop, masanting ita. Pero sana mo milalalo. Bakit? Kasi po, tangking sobrang pamanyaw mo, abuswanda na ka mo, dinghaliwang tao. Milalalong lugod ka ring anak, pota, muli lang spoiled, kaya mayaping mga di. Okay, well and good, mapangadi ka. Pota naman milalalo, ala na kang oras ban magobra. Po, makanyan mo naman po karasking lugod. Sana po, mikit king sabla, ing Diyos, yang mumuna karas king lugod ta, kesa king nino paman at nano paman keti king yato, ban mayaws tamong tuneng alagad na, kalupa na, ning nuan na indong Virhen Maria, amig kalub king sarili na, king Diyos mo. Alagad kangan po. Pagamalan kong kapatid, manalangin damo king Diyos, singip pang mayupayang tutu, amin niya kay katamo, king gabupubog to nga ng anak, ban making kay katamong tune, at mabiyete nape. Karing balang kayo doon, ngayongan pong maniga po, Ginoo ipagkalugme kay kami ing tinape ning biye. Ulitan niya po. Ginoo ipagkalugme kay kami ing tinape ning biye. Para king balayaning Diyos, ban king pamisulu-sulu, ring king metong atinape at king metong akalis, maging metong laking kasalpantayanan, king dapat at king lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ipagkalugme kay kami ing tinape ning biye. Para karing pamuntok ding bansa, at ding karelang talausok, gobyernuan do sana ring karelang sasakupan, king katuliran at pamipante-pante, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ipagkalugme kay kaming tinape ning biye. Para karing at king bingit ning kamatayan, ing Eukaristiyang tinggap dakete king yato, maging metong niya sanang pangako, king karelang pamibangon pasibayo king ligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ipagkalugme kay kaming tinape ning biye. Para kay katang miyabe-abe kaniting kapag masusyan king Eucharistia, akamtan taya sana yung diwaning katungkulan karing kalulu, ding ulila, ding ating kapansanan, at ding masakit,
ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalumekay kami ing tinape ning biya. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan ngayon ning misa para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malaguang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapaldanan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalumekay kami ing tinape ning biya. Para king kapasalamatan dari pamilya Figueroa, Mr. and Mrs. Kenneth Gimotea, Sardos and Luz Medina, para king Aldon Kebaita ng Reverend Father Israel Garcia, para king special ay intenciones dari Christian Joshua Angeles, Pinky Feliciano Pangan, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Jojo and Janet Villanueva, Mary Manette Pineda, Jonel and Josuel Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Rowelyn Nicdao, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malaguang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Marilyn Mangalos, Paswing, Michelle Sengson, Michelle Mangalindan, Nilo Udan, Ronald Nicdao, Happy Sanchez Romero, Avelina Ramos, Arlene Kayeng, Baby Glornita Ganya, Nikki Ginasilo, Annalino Campo, Jose Mercado, at para king alananggang kapainawan daning kapatad tamong mayang unabye di Norma, Father Eloy Montoya, Ramon Careong, Arturo Vitug, Mario Yason, Jesus Manabat Sr., Marcelo, Dolores, Roman, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Roberto Laksina, Eupronio, Eloisa Dagdag, Amado Garcia, at dig sablang kaladwa king purgatorio at ding alanang makaga nakapakarela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalumekay kami ing tinape ning biya. Ngayon ipuadwan tami sarili tamong kapagnasan. O Ginong Diyos, pakiramdaman mong mitmong pakalulu ring panalangin na ring kay kang anak. Sopan mong manyawat ketang ikatula mo, at ipagkalub mo ring karelang kayadwanan. Itingan po adwan making kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. May puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, ulining kay kang kayapan, ting gamiting tinapay ang pangmikeka, tinapay ang bunga ning gabon, at pipagalaning tao para kay kami magawang tinapay ning biya. May puri ang Diyos kapilanman. King kapamilatan iting misteryo ning alak at tano, mangintulit kay sanang merakayanan king gayang banga Diyos, ang tiningmig pa kung babaeng may kirake, king kay kaming banga tao. May puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, ulining kay kang kayapan, ting gamiting alak ay ang pangmikeka. Alak ay ba't kingubas at pipagalaning tao para kay kami magawang inumana ning kaladwa. May puri ang Diyos kapilanman. Ginong Diyos, sa pamatulana ka sana liting ay na darahon mikeka, king mitmong kapanisyan at kapakumbaban, manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana yung ginuwiting daon karinggamat mo, ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo,
king katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalang daralami lake karening sakripisyo ning kapurian, kaniting gaganakan miyang na indong Virhen Maria ay induning kay kanganak. Iting banala pamili bayang regalo sa upana kesana king dalan papunta king alananggang kaligtasan. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At keranti mo rin, iyat nayo ring puso yo, makayat na no king Ginoo, pasalamatan dahing Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati, at numan karino'y iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, lalong-lalo na ngening parang alantayang nuanaindong Virhen Maria ning bundok ning Carmelo. Mapalad yang dili karing sablang babayi, ing malla Birhen na kay kang piniling maging indu ning bugtong mong anak. King upaya ning banalay espiritu, ing Birhen Maria meging tunay ning indu ning kay kang anak. Abait na antimong sala ning meto yato. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, taralit ming kay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dangbamamye, kapurian keka, at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal ya yung Ginoong Diyos, mamayupaya. Mitmuya yung banwa ating yato king kang ligaya, o sana king kakaskatasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ibay, kimbani bataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, amidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bad apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat keka. At binyaning kalis karing kaying disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta may patawaran na ring kasalanan dapta niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Ikristo meteya, Ikristo sinubliyang mebye, Ikristo datang yang pasibayo king kawakasan ning panahon. Inyang ini gaganakan mi o iba ing kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagambuha mo, kingi kami ngansa ng may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kami nganting metong ning banali espiritu. Ganagan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ingke kaming obispo, ipasiano ingke kaming obispo emerito at ding sablang bari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma at Ramon ay naus mong meko na ketiking yato. Antiningking binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naging kayang pangasubling memye. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan.
Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang sando, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaneng banawon, puriyan dakat paligayan, kabamilata ng Hesukristong kekang anak. King kabamilata ng Kristo kambena at kaya, ibang mayupayang tutuka gumning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halanangga. Amen. 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 Ini po, ante mong anak ng inampun, ning kay katamong malugod, agino, maus tamong ini kaya, kani nga manong tiro na kay katamo. Ibami acubanwa, misamban, yaing lagyo mo, datangin ka, yarian mo, mi pamintuan, ing loob mo, ketisu, lipantiban, nua, mi pamintuan, ing loob mo, ing kakanan mi, ing aldo, ibie mo ke kami, ing aldo ngeni, ampoy patawad mo ke kami, ring salami eka, anding pa mamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emuke pay sa walking tukso, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kabayapan king banawon me, banking kasaupaning kay kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang mani naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesukristong kay kaming talabang abos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya mangkaman king alanangga. O ginuming Hesukristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalagwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan, ing kay kaming kasalanan, no nailawan mo ing kasalpantayanan, ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka timurin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sabla. Kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kay kaming kapayapan. Niyo ing ginutamong Jesucristo, ing ginong malugod, anak ning nanindong Birhen Maria, ing kordero ning Diyos sa malalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayaos king dulang ning kordero. Ginuwi ako matambang tanggap kaya ka. Dapat cash mo niya yung amano mo, pumayap na ako.
Katawan ng Kristo, Amen. Ituruya lang tupad dinganggang bansa king sablang inutos ko kay kayo. Kaya beyo ko kapilan man, anggaman king kapupusan ninyato. manalangin tamo. Oy paming malugod, kakanan miya ing tinaping ibat banwa. Ikesa ng parangal king nanindong Virhen Maria ning bundok ning Carmelo, misa ni Aldo miras kami king bangkete ning alananggang ligaya.
Itingan po adwan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Siklodangan po. Ing oratio imperata, laban king pamaglaganap ng COVID-19. Manalangin damo. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan me. Adon mi kaya kayong kambilan at ingatan mula mo kami laban king COVID-19. Kape pasakit na't may kamate na karing dakala daw. Ipanalangin mi ngantabayanan mula ring daong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula ring sablang doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyo la karing masakit kambeneng belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawa na kumayap na lasanang malagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapay na wandetang meyango na biye. Pagkalam mo ke kaming grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasawop kami karetang at tsuking pamangailangan. Ibani ka pumikeka, ing patok na nga nyo na sana po, ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo itiking kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye at magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kaya king kakulangan ni, nunay pagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligayat kanunwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, Indu ning Kabaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginong manatili ake kayo, At kaya kanti mo rin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing banal amisa, midaune, umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.